Ivan Tumuhimbise mukuru w'ekitongore kya WWF nagira ngo abantu abarukwika 2020 ababire nibakorera emirimo yabo omu buryo butashikire omu kisharre kya Kibale bakikereza kucyurugamo bekundire bwa nyuma yo kushomesebwa akabi ko kutahirira ebisharra ebirukushisha amizi omu mugyera gwa Rwizi kikaguretera koma abarijiro mu bisharra bashomesibwe kandi bahirwe sente zo kubahwera kongera hantasike y'amaka gabo no kubongera za tanka 2 zo kutangiriza amizi okurugaho amajo kandi amizi aganigije kubanegeje nisebwa amakaga kurengo mu 10 mwenda twazombekeraho hanyuma hari phase y'iki project turi kutongoza tanka 13 buri tanka era twara amizi garingana na lito mutwaro so izitanga zona hamwe zaza kuharvestinga imitwaro 22 liters 220,000 liters of water. Beatrice Muhereza narongo w'ecyaro cya Karagwe omurindija Rwampara natwina Maskorodene abashomesibwo muhureji basimire kitongore echa WWF ahabwo kushomesibwo ku rugo mbisharra bekundire kandi bakagaruka bakahereza group yabo y'abantu 25 MPH ezoro kwika miliyoni 12 ezabakorise ntunguka hamwe na za tanka z'amizi nitutubonere kandi waza kutunga amagara marungi umuntu wakuturukira ahabwa amizi nabana bona tibine man bona bakahuruka ahabwe jirikaniza amiza kumbe niza kutembye jirikani ya miza wene msiye matweshasha na mwene ruhanga nkwatiye kutagonda mama be ngwenu tubasimira kimwe kitongore cya WW na Nairozi nitwebaza munonga abikitongore cya WWF nitwebaza munonga aba Nairobi Breweries nitwebaza as stakeholders nkabembembezi bo mwanyogu kutandikira LC1 mpaka a parliament level so nitwebaza munonga abwenshonga nti mutuyambire mwaturetero bwo buhereza obwamizi obukuza kutuyamba amagara for joining us the Ministry of Water and Environment in changing their behaviors, in changing the practices around these wetlands and riverbanks so that we can have a sustainable water resources for our people for now and also for the future generation that will. Amos Kankunda MP wa Rwampara kandi obire ryo mujenyi mukuru aha kutongozeho reji ateriro muranga abantu abakiryo mbisharro kuberugamo okutunga emirimo ndijo yentasya mweno kwija tukakora ebi na no kuyamba okuba yambere project eji abantu bakubahereza amizi obutazambisharra kubitimba bahereza amizi agakurga aha mabati gabo okukonsavinga amizi obutagenda gakabura omugasho nibiyamba abantu bitu kugira obwiro bubashazyaho abo kutaha amizi omu maka gabo hihi ekya kabiri abana babo okushazyaho obwire bwo kushoma amizi gaga bari hihi ekya kashatu kuruga omu bisharro mwago kuhingamu tukaronda sources ezindi zentasi kandi mukahingira hii kutukuza kubarabaramu tureba ngu in terms of restoration ninga shogarra hebisharra turi nko percentage yankaga konka ntusima abo kugira ngo government hinaka sente kandi aketwongireho kugira ngo ogo murimo kandi tugutemu amani Kerea asimwe wa Nile Breweries nagira ngo no batire mu sente bitone bazagumana bashwijuma ebinte bikozerwe atitwe nka company to invest in mu restoring rivers kandi plan yityo kureba ngo ebe bitwaberekera izoba twabisustaininga no kugira ngo tugume monitoring emirimo twine communities to creating twine mobile leaders so coordinating nabo kureba ngo twa monitoring progress ya agenda je gasha kwa Fred Turyakira